Yes. Yes. Witwa nde? Divine. Ugira boyfriend? I mean, yeah. Ndamufite. Uramwizera se ari loyo? Yeah. Okay, rero ugiye kuma nimero za boyfriend wawe. Hanyuma muhamagare navuga izina ryawe urabasha gutsindira igihembo gituruka muri New Species. Yego? Sure. Yego. Okay. Yitwa nde? Bamwita Elise. Ima nimero ya Elise muhamagare. Hey, y'all, come look at this. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Ni Elise tuvugana? Yeah, nereze muvugana. Elise ufite umwanya ngo nkuvugishe cyangwa waba uri busy? Nta kibazo mvugisha. Ndi umukozi wo muri New Species. Okay. Nagira ngo nkubaze ugira girlfriend? Girlfriend? Yego. Kubera iki wavuye kumbaza ikibazo? So nagira ngo nyine umbwire nimba ufite girlfriend, umbwire izina rya girlfriend wawe hanyuma numve ko rihura n'umukobwa duhagararanye hano abashe gutsindira imwe muri gadget ituruka muri New Species. Okay, yeah. Yitwa nde? Izina? Yego, izina rye. Izina ni Sonia. What? Hello? Uvuze ngo iki? Hello? What did you just say? Uvuze ngo iki? Wowe uri ndo kumbaza icyo kibazo. Ahubwo nanjye nakumbye ko ndi kubaza uwo mukobwa witwa Sonia ninde? Nkeneye kumenya Sonia ninde. Who are you? What? Bro, what are you talking about, man? Ntabwo bintunguye kuba umuntu nkawe ubuse yewe. It was meant to be. Byari bikwiye kuba kuko. Sonia. Kamubaza ikibazo. Umbaze iki? Nikavuga ko abantu nkamwe mwifata mugamagara. Umva nkubwira akantu kamutazi. Uzi ikintu kimutazi. Aka kanya ndaje urambwira Sonia iwari. And sha iyo nzu ntabwo uyiraramo. Seriously ntayiraramo. Oh my God!